Boss ibintu muri gukora n'ubwicanyi. Kandi mugomba kwihagarika mwanze mukunze. Niba ukeneye kubaho no kubaho neza, gabanya gushaka kwigira Yesu. Nundi munsi ntuzongere kunkura wangegerawe. Eva ndakwinginze nyumva. Bari abana niba ari umuntu abawe ni Rwanda rwejo kuki mushaka gukomeza kubicurwa agashinyaguro koko. Nibyo bahisemo, sijye wabibahitiyemo. Kandi ndakwiyamye. Babihitamo gute? Kari twe twakomeje kubizeza ibitangaza tubabwira ko tugiye kubahindura ubuzima. Ufite amahitamo abiri. Ukora akazi ushinzwe cyangwa kujya mu kuzimu. Wibutsa kandi kantu. King is a monster. Mbasha. Shagira kandi keza. Tugiye gupfa burundu. Ntabwo dupfa. Imana iradukunda. Imana iradukunda se. Watwicaye ni mu ijuru. Cyangwa mu ndege bagenda bura amaboko inyuma. Kandi byose ni Mariyamu wabitangije. Ubundi mwashaka mutarangiza kwiga mushaka iki? Twese dufite ubwoba turi imbere y'urupfu. akazi kanyu nako nshaka mutarakora twegera mu rugo amahoro. Umva agakobwa ntuzaneho ikiburi ndakumaramo umwuka ubundi uzantwara gukize mu mugozi. Wa shitani warekuye mukuru wanjye.
uvuze ngo muri amashitani muri abicanyi babi nibwo mubeshya abantu ngo mubahagaze kandi mubica. Chris beshi mukoreho. wamuritiza Niba ushaka ikintu kujya. David, ukoze ibiki? Brandon ndakwinginze mfasha dukura abana ahangaha bareke gukomeza kwicwa urwagashinyaguro. Abana bari mu kazi basabye bro. Kanjye kugira boss ibyo muri gukora. Ubwo ni biki? King. Abana b'Abanyarwanda si bikinisha mwirwa mukinira. Nshaka ko mubare kuri wa gatanu. Kubita bayo bakwezi. Urumva umaze kugira. Muzana. Uranyumva neza? Mubajyana n'ahandi hibanga. Siko biri?